أيا بريدنا من تسلم والله ربك ينبدا سنعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتو تفجالتمتو تاردفتو تزينتو عندك سنو بقربين ساعتي كان نسنجه بولينتيا. ما شاء الله تبارك الله. أسمان بقربين إن شاء الله جال بلتي إيد الأضحى اللي نسنجه guyyaa obboleeyyantiyaa sunbannii guddaan dhufu kun iida. Kanaafi asirraa waan xiqqoo wanni ani akka obbolummaatitti isinii dhaamuu barbaade obboleeyyantiyaa isinuu ni dhageeffattan inshaallah namni hundi ni dabarsaa haa ta'u anillee gama kiyyaan jechuudha yaadachiisa. Guyyaan uummanni warri hajji deeme guyyaan isaan arafaa dhaabatan guyyaa sagaliiti. Guyyaa sagalii san immoo warri dandahee hajjii hin deemin warri hajjii hin jirre maal godhuu qaba? Warri hajjii hin deemin maal godhuu qaba? Guyyaa arafaa san sooman ooluu qaba obboleeyyantiya. Soomni guyyaa arafaa dilii waggaa dabreetii fi ka waggaa dhufullee nurraa dhiqa jechuudha. Kanaaf rabbi keenya sodaatu qabna, du'aa kadhachuu qabna. Rabbii keenyatti dhiyaachuu qabna. Guyyaa san quraana waan beeknurraa qara'uu qabna. Zikrii laa ilaaha illallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكري تنهد ميسو قمنا ذكري تنهدو ذكري جبدورا ذكري كان هد ميسو قمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكري كان هد ميسو قمنا بولينتي jabaadha ajabaannu akka sanaa maleen deebi'u obboleeyyantiya yookiin sanaa itti deebinaa yookiin hin duunaa waan hin beekamu yaa obboleeyyantiya obboleeyyan islaamaa hundi keessan warri amantiin islaamaa walitti nu qabde obboleeyyan rabbiin nu godhe hundi keessanu jajjabaadha isiniin jedha. Keeyrii tanarratti haa jabaannu. Adada keeyriin jajjabduun tun nutti dhuftuun daran ka duraa caala itti haa cimnu isiniin jedha. Obboleeyyantiyaa malayaanii adda addaa jala fiiguu dhiifnee rabbii keenna haa abbannu. Gara rabbii keennaa haa deebinu. Guyyaan duuti nutti dhuftu hin beeynu. Obboleeyyan akiraa wallaahi argaatumaan jirta. Du'a tana subhaanallah akkatti isiin xiqqallee guddallee du'a fajaa ergamaan rabbii irraa maganfatan san amma waan akkasiisantu heddummaate jechuudha obboleeyyantiya. Duuti tun subhaana wa ta'ala dur jechuudha. Zabana duraanii namni kun dhukkubsateetumaan baqa akkasitti du'a malee akka ammaa kanatti kaan asumatti qawween dhaahanii kaan asumatti otoo karaa deemuutu akkuma asumatti makiinan nyaata du'a fajaa bichatuuyyuu heddummaate. Kuni mallattoo qiyaamaa irraa tokko jechuudha obboleeyyantiya. Kanaafi akhiru zamaaniin du'a fajaatu heddummaataa jedhan obboleeyyantiya. Du'a fajaa jechuun du'a dingataa obboleeyyantiya. Du'a nama rifachiiftu. Kanaafi jajjabaatuu qabnaa isiniin jedha obboleeyyantiyaa. Homa argine jala fiiguu hin qabnu. Keeyrii olii dabarsu keeyrii namni dabarsu dhageeffadha. Biraa hin fiiginaa subhaanallah guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtan. Waan tokko dhageeffadha guyyaa sagalii san hundi keessanu warri islaama taatan hundi keessan akka soomtan isiniin jedha obboleeyyantiyaa. Jajjabaadhaa jajjabaannuu hundi kenna walaa jajjabeessinuu isiniin jedha obboleeyyantiyaa. Haa jabaannuu guyyaan akiraatun guddoodha. Qabrii addateen na gabbuuna namni nu wajjin gabbuu hin jiru namni gaafii nurraa deebisu hin jiru. Waman rabbukaa yoo rabbiin nuun jedhe wamaa diinukaa wamaa nabiyyukaa. Obboleeyyantiya yoo beeyne deebisna yoo hin beekin azaaba obboleeyyantiya barachuu qabna. Yeroo ammaa kana keessatti amma akka asitti qabatan kanaa miti osoo ka qabatanillee taate namoonni gariin amma asitti qabadha achitti hin deebisa jedha. Noo obboleeyyantiya afaanirra namaan teettu afaanirra namaan kaa'u rabbiin abbaa ofii fedheef malee. Kanaafuu qajeeluu qabna dura yoo qajeelle. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jedha. Baarakallaahu fiikum. Dhaamsi kiyya kana inshaallah rabbiin isin haa jajjabeessu jajjabaadhaa. Assalaamu alaikum.